Ukoliko želite po najjeftiniji ceni da kupite nevjerovatne stvari iz vaših omiljenih igrica, serija, filmova i anima, posjetite Nerd Alert. Također na ovoj stranici možete kupiti razne maske, prstanje, ogrlice i kostime iz raznih anima. Zaboravio sam da vam napomenem da možete kupiti postere, majice, gadžete i još mnogo toga. Link je u deskripciji. I veliko pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjoj epizodi radimo pregled Premier Lige 6. kola. Da ljudi znate, kao što znate u prošle kola Premier Lige smo također pregledali, ali zajedno sa La Ligom. A sada ću raditi posebno klip za Premier Ligu, posebno klip za La Ligu jer mislim da će tako biti lakše. Imamo dosta dana ove nedelje koji se neće igrati utakmica. Tako da imat će prilike i za top 10 klipova, tako da ostanite uz klip i uz moj kanal. Tako da hajmo malo detaljnije da vidimo šta se desilo u 6. kolu Premier Lige. Ok, 6. kolo su otvorile utakmice Fulham Watford. Watford je poveo sa 1:0 i vodili su 1:0 do 78. minuta od drugog minuta. U drugom minutu postigao gol Gray, a za Fulham je ko drugi značio nego Mitrović. Znači Mitrović na samom vrhu strelaca engleske lige, postigao još jedan gol na meču i donao jedan bod Fulhamu protiv Watforda. Sljedeća utakmica Manchester United Wolvesi. Wolvesi su još jednom uzeli bod i to protiv Manchestera. Uzeli su jedan bod protiv Manchester Citya, a sada su uzeli jedan bod od Manchester Uniteda. Manchester United opet očajan, postigli su golove Fred i Moutinho, označio je Wolves. Znači i dalje United nastavlja da se pati u ovoj ligi. Ja ne znam stvarno zašto ne zamene Mourinha. Wolvesi su ih zeznuli bukvalno na Old Traffordu i šta više pričati. Sljedeći meč Liverpool nastavlja sve da dere pred sobom, pobedili su 3:0 Southampton i sada opet sada imaju neverovatnih 18 bodova, to jest sve bodove. Liverpool je postigao prvi gol u 10 minuta, to jest Hoyt je postigao autogol u 21. Matip i u 48. Salah, to jest u 45. plus 3 minuta nadoknade. Salah nije nešto kao prošle sezone, ali imajte na umu da je odigrao 6 utakmica, 3 je postigao pogotka i nikad neće ponoviti onu sezonu, to je po mom nekom mišljenju. Sinoć sam gledao pregled 6. kola i analiza Sport kluba, oni analiziraju sve utakmice, oni su sami rekli, mislim da je nemoguće ponoviti istu sezonu Salah. Kako god ja poštovao Salaha i volim kao igrača, mislim da neće moći ponoviti sezonu. Sljedeći meč Leicester Huddersfield. Leicester je na King Poweru uspjela savlada Huddersfield sa 3:1. Tu su ih lagano rešili, nije potrebno pričamo golove, znači utakmica ko utakmica. Sljedeći meč Crystal Palace Newcastle, bilo je 0:0, znači nije bilo golova na ovom meču između Crystal Palacea i Newcastlea. Ne znam sad neke šanse, nisam gledao ovaj meč, tako da ne znam ni golov. Ja znam da je Crystal Palace pomalo bio bolji, evo možda da imamo po statistici, pa jeste, Crystal Palace je bio bolji od Newcastlea, ali nije uspio da izvuče 3 boda. Sljedeći meč Cardiff Manchester City, igralo se na Cardiffovom stadionu, i dočekali su Manchester City koji je pobedio 5:0 Cardiff, znači trening meč, Aguero, Silva, Gundogan, Mahrez. 2 gola je dao Mahrez na ovom meču, 1 Aguero, Silva, dobro i Gundogan. City opet tu rešio lagano pitanje pobednika, ne treba se mnogo ne izdjeti utakmica Cardiff. Kao Cardiff koji će ispadne iz lige kao zadnji, po mom nekom mišljenju oni su došli u ovu ligu, ali znamo ja i ti i svi vi znate da će Cardiff sljedeće godine već biti u Championshipu, tako da o tome ne mora se priča mnogo. Sljedeći meč je bio između Burnleya i Bournemoutha, ovo je malo neočekivano. Bournemouth je započeo bolju sezonu od Burnleya i bolje igrao, ali on dođe Burnley-Bournemouth utakmica i Burnley pobedi 4:0 Bournemouth, što je bukvalno nemoguće. 2 gola je postigao Barnes u 83. i 88. A Vidra i Leno su također postigli gola za Burnley u 39. i 41. Burnley je znači rutinski završio Bournemouth, tako da svaka čast Burnleyu. Bournemouth je sad dobio hladan tuš, ali vidjet ćemo da li će uspjeti ponovno da urade ono što su sada radili. Sljedeći meč, jedan od najgorih koji sam do sada gledao sam ga, Brighton Tottenham, 2:1 za Tottenham protiv Brightona. Znači ja ne mogu da verujem da ipak je Tottenham pobedio. Knockaert je postigao gol za Brighton u 93. minutu da smanji tu prednost sa 2:0 na 2:1. Za Tottenham dali gore Harry Kane i Lamela.
utakmica, opet ko utakmica, 2-1 je ostalo. Sljedeći meč i veliko razočarenje, igralo se na West Hamovom stadionu na ovom London stadionu, to jest Olympic stadion, to je West Ham stadion. Znao sam ljudi, jedino za Chelsea, gledao sam ovu utakmicu, 0-0 je bilo, Chelsea je prve bodove ispustio protiv West Hama ove sezone, sada imamo isto bodova kao Manchester City, vidjet ćete posle tabelu. Ok, šta je bitno kod ove utakmice? Bitno je to da West Ham se branio sa 11 igrača, Chelsea je napadao, West Ham imao neke kontre što su promašili, Chelsea Morata, standardni Morata, koji ušao mjesto Žirua u 65. znači standardni Morata koji promašuje sve što stigne. Azar imao je lošu partiju, nije bio nešto. Willian svaki centaršut je išao u ruke Fabijanskog. I nismo mogli pobediti West Ham zato što su napravili bunker kao i svake godine kad igraju protiv Chelsea. Prošle sezone je bilo 1-1 i 2-1 za West Ham, tako da prošle sezone nismo ni pobedili nijedan West Ham. Sada je već 0-0, tako da mogu solidno da kažem da Chelsea najveće probleme u Premier Ligi posle onih top 5 timova lige zadaje West Ham. I zadnji meč 6. kola Premier Lige, Arsenal Everton 2-0 za Arsenal protiv Evertona. Igralo se naravno na Emiratsu. Arsenal je dočekao Everton u prvom poluvremenu, ništa ozbiljnije nije desilo, imali su neke šanse, ovi dobijali po žuti i tako dalje, ali u drugom poluvremenu za 3 minuta Lacazette i Aubameyang dodali su prednost Arsenalu sa 2-0 na Everton, koji najčešće rješavaju pitanje Arsenala i tako da on je uvijek izvukao Arsenal, jer Rozier je kao što znamo malo propao. Arsenalov tim nije baš nešto, ali nemaju neku taktiku, neku taktičku igru. I dalje je to onaj Wengerov tim, znači igraju tu taktiku. Mislim da će morati da nešto promene, jer neće moći protiv jačih timova. Vidjeli su protiv Chelsea 3-2 za Chelsea, protiv Manchester City 2-0 je bilo za Manchester City, tako da protiv ovakvih protivnika mogu da igraju tako, ali nešto jače mislim da neće biti. Evo se navijačima Arsenala, ali mislim da i vi to sami vidite po igri i tome da neće oko funkcionisati. I to je to što tiče 6. kola utakmica. Hajmo da pogledamo tabelu, kakva je tabela posle 6. kola. Na samom vrhu tabele možemo da vidimo Liverpool kao prvi koji ima 6 utakmica i 6 pobjeda sa 18 bodova. 6 utakmica, 5 pobjeda i 1 nerešen rezultat imaju dva tima, a to su Manchester City i Chelsea. Imamo po 16 bodova. City ispred zbog gol razlike, ali to nije bitno. Sljedeće u kolu se očekuje poslastica, to jest najbolja utakmica do sada u Premier Ligi, to jest Chelsea Liverpool, tako su bar neki govorili. Zato što će biti to okršaj za prvo mjesto, to jest ako Chelsea pobedi bit će prvi, tako da vidjet ćemo. Ovdje imamo Watford na 4. poziciji što nikako nije očekivano. Imaju 13 bodova, 4 pobjede, 1 nerešen rezultat i jednom su izgubili su od Uniteda, koji se nalazi na nesrećnoj 7. poziciji sa 10 bodova. 10 bodova također ima Bournemouth, ispred njega su Arsenal sa 12 i Tottenham sa 12. U zoni ispadnjenja su Huddersfield, Cardiff i Newcastle. Huddersfield ima 2 boda, toliko imaju i Cardiff i Newcastle. West Ham ima 4, Burnley 4, Fulham se nalazi tu negdje na sredini, u donjoj polovini tabele sa samo 5 bodova, ali toliko boda imaju i Southampton, Brighton. Tako da Leicester i Wolves se dobro sada drže, 9 bodova imaju, Crystal Palace tu 7. Očekivana tabela, mada nije se očekivalo da će United biti na 7. poziciji, Watford na 4. Tako da vidimo se nakon narednog. Ćao!